Ka Rev.Lytton Memorail English School Umsawnongbri Ribhoi District kala Rakhe ya ka jingdap shipho Snem jongka hakan riu tarik jemang arjar arpuar haka jingdon lang ba Vincent Nyanglang District Mission Coordinator SSA Ribhoi District kum ukongsan Shri Raju Rizal Block Mission Coordinator SSA Umling kum usembut kongsan uba Bashay Langkhar Bengar District Planning Coordinator SSA Ribhoi District uba BD mau pniang rang ba shnong ka shnong Umsawnongbri uba Ripple mau pniang CRC Umsawnongbri Circle upa MBSM usim kerat Nongbri teman basan pi mangu chairman balang Umsawnongbri lembat kiwei pat kinong yalam jong ka balang Umsawnongbri kinong seng bat kinong kit kam jong ka Skul harengkat ki kmi ki pa jong ki khna ki bapule ha kane ka Skul pada ka jingya day kajonga bat kani ka Skul ngai kamdan ka jingya day kumno do ngai hakapor banga yo sko ning kong de husnam arja khatsan hakaba i kumbala ong benya la benrap na i wei nagi lamba snong jong kani ka dong namenta ban propose nani ban divert ya kani ka Skul ya kuwei na ka Skul na umling dan pumpai kani data kasin ka bading kong hawa arja khatsan ngadang yo sko namar ngaru dang tradition hang ti Snem bang hai tu ki por abang ngabu mi i badan tang katul ka ni ngot ki khna ki bahagai o ki bawan ban sha puli gan ka Skul bat ngam simpoi perkhat ban kan poi hadu kumba arspa kumba la puli ya ka history ko ba menna bat kani galong baka shdong bat lemba jong ka Skul kadon ka Jing kerman hapden jong pi ki khna Skul ya kebakin nang roi nak roi kapor syak roi kapor ka jingdap jong ka chipos Snem jong ka Skul kolong ka bas mo kumen ka bas lutenak hadu kata-kata ngadang yo ya ka city ya ka jing terwa ka benwan syak ka Snem na tang menin na si ngadang yo ka tu envelope dan bawan ai ka staff yang ha sar ka don ka envelope gumpi pli mo pi mo roi iong ta dengan pli kata city kadang kata invitation nadam ta kata program ta kasi malawan ai dari pastor biar pomsyong ha kata jingdap jo kata chipos Snem king iso tenat sibun kupli sibun nukong nong sap ka jing ai kuplay ka jonga ka bakarpang kolong nang ta i pastor biar pomsyong meneng ira yosu ka story jeng ka Skul dengan itu kan bangsa kendiak halor kan story kung iyo yang kan Rev.Lytton menpenrung siapa ka SSA scheme namang nang day mga ihagit report ka belum DMC ya lese DMC jung ihagit report di padang long kum ka jingtip atat ihagit report ibiar pomsyong ilamare nakamata ka Skul daki pau sen na po office kung day tanga po office labun sen na ka kamera jung DMC hagi kamera jung mahe lapang ilamare nak mentah penrung yang kena Skul, rai ngimsam ayo alat mangonong ngidang persyangi pentaulan, rai ublei ubastat, kejing isne jung ublei, kadang kowe ke Skul, kabak kerten Mount Giant, ngepo Thaibor nihan, kibawan sorendar yang ketika upper primary school, kabaran hapo ke SSS scheme, andang ilawa dia kata rai kikwa menpenlong, ya ke Skul jung ki purely private, tikiwan sorendar no. Ya ka tugas Skul, siya ka office, kolong, kalak, kabuksiar, lang punta ka jungi. Hatu por, nilaya sunlok lang, bari posto, bat nilaya penbiang, kajimpiang. Ngamla, handa ay kublay, yau, ba mo peniang, irang ba sinong jumpi, terus ba repeal, ibadon isi asik koordinator hatu por, ilaya rak yan ha, ban submit, ya gitu information ke badan kam,